Vanoi muntin le gamtina cheng ku kicha te zo si nihla lam thu so asi som leng chenala ngai khom ki dingin na bon cha win lem na hi che uvi tun tunia dinga ki gong thu so ho anangai khom ki taw hite thu so thumakai. The Kangui Post Kangpopi District Mega Mock Test for JNVST 2026 a umding registration ki khumdinga hetsa Kangui 20 November 2025 Kangpopi District a Simlai Chapang ho heading in tupon ahin ki bol a 2026 to 2027 JNV Class 6 a dinga Form Plazo si dinga Mega Mock Test JNVST 2026 umding ahi Ichi Mega Mock Test hi coaching kila azolo hoding gel na a khosa ta a ki gon pi ahi amawang coaching la ho zong zaw thei ahi ani ho 22 November Saturday 2025 apart 2 p.m. Amun JN Public School Kangpopi JNV previous questionnaire kon chapang ho test ki bo sa ading ahi chapang hon ijana ki go na anei uvem vet tha ading ahi chule alo thling sang pen mi thum ho ki paman kilom ta le certificate ki peding ahi athanom zo sen ₹20 a registration ki bolding ahi abol na ding number 87309 82740 SD Coordinator Themzil ho sa ute Sangai Festival umding deilou a kiphinna nei ho police hon hindal utin thutlut ekimoi zan hi chun Sangai Festival umding deilou a kiphinna nei ho ahung zamna ba kokomi lamkai pu athoba zampet video hi ka abeu hite etidana arambai tengol militants terrorists ho hi hijithu a hi ki kumlo uwa thipchena ahi devem ti hi nungdan umta ahi Kuki NP Manipur election le idin munu ke haukip ST 1990s Liza Kuki NP Manipur review anikibol di hi zong le tu chana ikilet sa api zewa gelphalova kiloi khom na hizat hungping do ho hi nungvet a tu chung 2025 election a hi Kuki society ahi na ding dol ta a bol do na ding lungtup neiza Kuki NP Manipur in to ogon ahin nei hi ki pa ta le ki hial na dinga lampi masa pending in ahung kilang e 2022 vel in Kuki NP Manipur election chungchanga KREF le so group leaders ho Kuki NP Manipur society chungchanga aginop to nawzong social media a inamu diu ta san a umin ahin na dingdol ta lamkai ki hlando na an umlo in ahin na dingdola thanei na an nei lo in tu chung in tribe khat election bol to bangin akibol do kha hi laize ahi mong in tu chung lamkai ki hlanna ding hin isu ho to vet chema ki hlanding hi alo theilo ahi tai lamkai masa ho sonlal na le deilo na ji ahi pon tu a iki hlandiwa mipi angai cha chu noiza hi anaveutin lamkai pha ki hlando te ding ngai to hite akhat na a inam sung owa man cha the thu ahi akha chan hin he them the scholar koi tribe a kon hi zong le experience hin nei sa ho ani na Kogite tribe zo se a to z chan hin hop zo theina ding lungput nei mi athum na Myanmar India chule Bangladesh gam ho a Kogite chanchin the mama aji chu international politics lut ahi ta aji a alina diplomacy local regional national and international hethimta anga na nehimia method of leadership neimi Jerusalem kulpi su phatna ding deiji a mai ngoi lewa hin khomang amite ama to theiding dolchi hoppi theimi agum na central and state government legally and politically kidin te phi theina dinga quality neimi asagi na zapi vet a sumle pai chule numeiza min se khalo pathin a kingai mi agit na nampi po unat na nei mi mong chunga ki pe kalwal a mipi dinga phachom thei hin po do thei creative idea nei nungel nei mi ahi to ka in tuni ikibai hop now aki hial na ding ima taponte alangkhat na tribe dang honjong Kuki hi na anathasit pi naw jong gel do a lamkai ding khatin ki huitup na ding lampi hin gel kho thei ding ho tu a hingbung kho a Kuki NP Manipur election ki gong jong hi gel dan tampi omjong le atam zone agin cha dan hi pau khat tho ho dinga bo example AKT Thado Tribes Council le Kuki NP Manipur le aba khai hon tribe dang ho dinga kot ahon lo na khat ahi ti a ki holim na jong aki zapai let zingin anom poi hizong le election commission hon chingthei ta a van noi het
Kuki tha tundo na dinga to ogun ahin nei diu ikinep now ahi by Creator ITH Sangai Festival ki bolding deilou zia kiphinna bol mi hole police ho ani kinoto Sangai Festival 2025 ki bolding deilou zia kiphinna bol mi pi hon ninnok tin gonmun hapta khangjai bung buluding agot zi ovin tu ni sun lamchun police ho to ani kinoto ovin ahi akiphin mi pi ho no chi enading in police le security force hon their guest anamangcha ovin ahi Sangai Festival ki bon masanga government in Galzam IDPS ho a inmun mama a chensa akiding chungchang le national highway ho kitha ong dingzo agel ho na dinga mipi hon kiphinna chu anabol u ahi hechi kinoto na boina umto thanin Sangai Festival ki bon na dingmun place compound a hechi nitnom jingni khu nisim somni lekhat November apat nisim somthum November 2025 nisom sunga ki mangding chu boina umlova achal tha na dingin security force khauta in akwai tawi hechi boina to kisaya thuso la ho koma holim abol na vachun kokomi convener khuraizam ato bachun mipi asang aza galzam a genthai ha sata a khosa ajinglaya government in hitabanga nitnom agun hi demna sangta in akiniye tule tu a mipi in agel kho pen chu nitnom ho ai poi highway ho kitha ong dingle galzam ho in lam a bitta a akinong le na diu zo hi tin anaseye source from nitin to so daily news Kuki Organization for Human Rights and Berancing audio tape dikto kisaya Supreme Court tutan na a appeal thaabol kidu. The Kuki Organization for Human Rights Trust has filed a counter affidavit before the Supreme Court disputing the National Francis Science University's finding on the leaked audio tape allegedly featuring former Manipur Chief Minister Anne Berancing. The trust contends that only selected short clips, not the full 48 minutes recording centers to ethnic violence allegations were sent for Francis analysis, compromising the report's credibility. The affidavit urged a comprehensive examination to ensure accurate accountability in the ongoing investigations into the 2023 ethnic clashes between Meitei and Kuki-Zo communities. Tuso hichanchan ekichai tai abana tuso ang nangai kidingin kahin nim chi uvi tuso hingai zo se na bon chavin stay safe and stay blessed.